Yo, boom, Mzansi, it's your boy, King Ginger, Cream de la Cream, Ntwana se King Indlovu Bafethu, and welcome to King Ginger TV. Guys, I've been telling you guys, we are on the road to 200,000 subscribers. So today, I decided to ngize na 200,000 subscribers la studio, so that nizo understand among insignina, I am gunning for 200 subscribers. It's in bonus, 200 subscribers injani ke. It's 100. CMTV niyalazi udaba ngithi. It's 100 bafethu, it's 100. Naba ngize nabo la studio. Danki CMTV. 100 subscribers. Ila ngikhona mina ngithi siku 140,000. So nginaye lo. Ngawutholelwa yini. Thank you so much Mzansi. You are amazing. But now we are on the road to 200,000. Now omunye 100. CMTV Plus. Hey, Nina. So I decided to bring these guys in Vule Nabi show because by inspiration ikmina bafethu igama King Ginger Cream de la Cream umlomo ongathethimanga ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to it. Lana nginenkinga kuze omunye my sister naye sikwazile ukuthi simcele ukuthi siswami uma ukuthi uza la eshowini ngicela ukuthi ushaya indoda yakho uyidonse indoda yakho ukuthi uze nayo la khona sizokwazi ukuthi sitshele lento kumele sitshele yona. Uma isister uthi ukhathele uthi uyaqala ukujola nendoda eyisifebe kanjena uthi uyaqala ukubona indoda kuthi uyisifebe mina ngimtshela ngathi indoda ayifebe yisoka wathi kumina but Ginger ngiyaxolisa ke ngenza iphutha ngokubiza iboyfriend yami ngesifebe akusona ke isifebe but Ginger yisoka ngoba uthi angimbize ngesoka my brother isoka to my brother umuntu othulayo kodwa dabula isinqa Nkosi yami angazi ke noma kuyiqiniso lokho amazwi ebephuma ku my sister emebhala la kumina ethi King Ginger please help me I have a big problem lana ipartner yami hayi ngathi ilishongololo yenza kakhulu so ngifuna ukuhlukana naye sengifuna ukuyiphilela impilo yami right angisamfuni empilweni yami but Ginger ngisiza ngase ngithi kuye mina akatshela abangani bakhe bonke ukuthi ba subscribe kule channel so that mina ngizokwazi ukumsiza usekwenzile lokho and today ngiyamsiza. After the break I'll be bringing in umamas. Dango. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu Stars. Welcome to Antisafifuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, break it up now. Hey! What made you go to Eyo Mzansi, we are back at it bafethu. Ningathi njalo mangikule show mina ngihlele ngizwakala ngathi ngihlezi ngijabulile or whatsoever. No guys, ngisuke ngijabulile akungijabulisa ukubona abantu behlukana but yazi into engijabulisayo yini ukubona abantu begaina ifreedom yabo. My sister, ngicela usondele ngapha khona uzokwazi ukuthi ugaine ifreedom yakho nawe. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ubani igama umntakama? Igama lami uNonkululeko. Nonkululeko ukuphi ekhaya Nonkululeko emakhaya? Oh, emakhaya Mpumalanga. Mpumalanga. Yebo Driefontein eMkhondo. eMkhondo, big up to Driefontein eMkhondo bafethu ikasi lika KO lelo njengoba nonke nazi ukuthi ya sete so siswami kuhambe kanjani ukuthi ukwazi uconvince out yakho ukuthi you are coming to town and ucela ukuthi uze naye because ubulokhu usibhalele usho ukuthi it's difficult to convince this guy ukuthi uze naye? Okay, kahle umuntu wami ozoba yi-ex yami ngikhone ukumconvince because ngibambe ifone yakhe ngathola ama message from girlfriend so bekasangincenga ukuthi ngikhona ukukhohlwa so ngalento ayenzile so wazi nikhiphile nje yiko lokhu ke bese ngakhona ukuthi ngimlethela namhlanje. Perfect, ngiyabonga. Ngicela ungichazele ke ukuthi ke kwenzakalani and indaba usibizile why usufuna ukubreak up nendoda yakho?
yazi indoda yami umuntu oright olungile umuntu ongali umuntu ongakwadi kahle kahle nje uyimvu yenkosi lo yamuntu bengacabangi nokuthi into enje ngake ngiyibone kuye kodwa le angikhombe yona le ngiyibone lapha efonini ingenza ukuthi nje ngivele nginyanye yonke into nginyanya nje nokumbuka nginyanya yonke into ngaye angisamfuni so uthi kwenzakaleni efonini leyo uyibonile ubonini okay uGuy ke sina 1 year si together beka right uyangipha imali nje akase umuntu ukuthi akakwadi noma ungathi wenzani ufuna ukuhamba nabangani uletha abangani nibana nje umuntu ucool like understand yonke into but ke until ngithola ifone yakhe uphumile waye emakuleni ngimvakashele so mangithi phone kanjani ngene message mangithi ngiyayichecka nakhona ngiyicheck vele phone yakhe angazi ukuthi but that message mangithi message intombazane isend isithombe inqunu cabanga shothi mina ngoba ngingakwazi ukusenda ithombe nginqunu or ngoba ngingakwazi ukushutha nginqunu mina angi-understand ke so nje leyo message leyo ivele yanginyanyisa angisafuni next ngaye and mangiloku ngibhizi ke okay ngambuza mangimbuza uyaphika uthi umuntu ofaka imessage usisi wakhe unokusebenzisa ifone yakhe so isithombe bekasasidilithile akasidilithanga ngithi isithombe ngithe mangiscrolla mina ngasibona so mangiceda lapho ngenza ngathi angibonanga ngithi ngabeka ifone lapha ya makabuya ubuya uthi usisi wakhe unokusebenzisa ifone for sure usendele umngani wakhe because banokushutha lama content ini so ngithi mina benqunu nude cabanga benqunu shothi mina yimi lesilima ke phela nqunu anqunu ntombazane inqunu so shothi ke mina ngoba ngingakwazi ukusenda ithombe ezinqunu angaze ngimsendele vele mhlambe yiko kabona ngathi le ntombazane ingcono kunami and lo muntu lokudala into engicasula ngayo benginomuntu nginomuntu wami ngiphilela kahle naye beka umuntu oright nje but ke okay naye bekanaze zakhe ama mistakes wakhe so uthe manje kaba nama mistake wakhe lo uloku busy uyancenga ngicela ukuthi uze kimi mani ishi ngizokuphatha kahle mfethu ngiyakuthanda mina okay wangilandela umjida for isikhathe eside hayi ngasazini ngimnika chance yabo ngamnika chance yo chance yami kanti ukuzilaya kahle kahle bengisifake ehlathini nje hayi bengizilaya yabo ngalo ngiyayisola and mangiqeda lapho ngamlahla umuntu wami ngenxa yakhe waba right wayiphatha kahle unyaka uphelile manje ungikhombisa ama true colors wakhe cabanga shothi manje yazi yo angazi ukuthi ngithini so wena siswami awuboni mhlawumbe ukuthi nawe ukulekha kwakho ukusenda ama notes mhlawumbe yikho ukulidelela akaze ngicele and mina futhi like the way siphila ngakhona angibengasiboni isidingo sokuthi ngimsende maka ngifuna ngikhona nami mangimfuna ukhona so isidingo sokuthi ngiwasende bese ngekho vele so siswami mntakama home sweet home MP Mkhondo cabanga all the way to from Mkhondo ngizodlala isilimanyana nje lesizenza isoka lamanyala siswami so yini into ofuna ukuyisho kuyena njengoba umlethela kule show ekuthiwa angisakufuni and njengoba ucele mina uKing Ginger ukuthi ngikusize ufuna ukuthini kuyena Ginger ngicele wena ngizelana nje ngokuthi ngifuna ungisize ungilahlele yena ngoba mina mangingakhuluma naye angeke angizwe uzoloka busy njengamanje ngoba aloka ngiceka ngithi ngize ngakhona nokuthi ngimconvince ukuthi size la uzoloka busy hayi ngicela ukuthi senze ini ngenye indlela and angisafuni kona lokho angisamfuni mhlambe so ngizomtshela yena emengena lana ukuthi angisamfuni ngikhathele mhlambe mangabe ngoba eze la uzozwa kangcono kunokuthi ngimtshele hayi lana ke sisiwami mina ngimemenza kuqhasha isigonogono sihlehlele eceleni sibe sincane sinamathele endlebeni la kudlula ivoice vela indlule lo yamfana lo yangiwrite ngayo for sure ne-exam la ikhona iyasho ukuthi nje vele ngaflopa and ngiyayisola ngiyayisola ngalo yakhona yena upoypoy mhlawumbe kade angekho phela mina ngilahla yonke into ngayifocusela kuye lo muntu wami lo simlahla ngiyamlahla vele King Ginger cream de la cream bafethu my sister bafethu uyakhala and my sister ngiyaunderstand the frustration yakhe because uthi yena ulahle yonke imjiva yakhe ulahle wonke ama uniform ebewagqoka ulahle wonke ama underwears ebewagqoka ulahle wonke ama roll on ulahle wonke ama side bag ulahle wonke ama glass nalawa hey yazi ulahle kwasani ulahle Minister of Transport umlahlile Minister of Finance umlahlile Minister of Food Minister of Snack Minister of Fun ubalahlile bonke lapha Minister of Pictures umlahlile because of this guy and this guy kanti busy
une only fan yakhe nje yena ayidilela naye only fan nje ayiququdela yona emsendela nje izinto private only fan nje yona evela idudula inuti nje kungenakele lutho lalishisa ilanga ngalelo langa uthola lesithombe senuti lalishisa cabanga nje only fan yakhe and angazi nokuthi bawungakhi mina ngisabone one what if baningi angazi because ifone yakhe ngithinti nangalesi sikhathi nje kube iphutha lokuthi mangithi message ngiyibone kahle kahle kube inhlanhla yami ngisolo ukuthi mina my brother uthanda into eshisayo uthanda umuntu oshisayo ngoba nenude walithola ilanga lishisa shuthe lengane yayimcela i-challenge welcome awulandele ndoda ngale mfowethu and wenza sure ukuthi ingasoli ukuthi mfowethu khona ubuhiqiqo benzala uze nje naye kahle umtshela ukuthi intombi yakhe yambiza ngapha ku interview thembe wena uDlamini mfowethu ngisebenzisana noDlamini bafowethu and what we doing it for you guys uma isister njengoba sefikile lana usefikile and naye nendoda yakhe nayo isikhona ethi simsondeze my brother amlethe ngaphelisa masekoza ngapha mfowethu oh Nkalakatha how's it my brother Phila njani? Ngiyaphila ubanika mfethu Alex khamba kanjani Alex Ngihamba kahle uyamazi uAlex Mthiyane cha ngimazi uyakwazi Alexandra yebo ngiyakwazi Alex Mthiyane umazi kodwa indawo uyayazi all right good shots my brother ngihleli nomuntu wakho la ngithi uyangibona ngiyanibona showcase umuntu wakho mfethu kade ngixoxela ngawe into eyiningi ngawe and mfethu I'm very very amazed mfethu ngicela ungiqhawule uyangitshela mfethu ukuthi wena uyi-out eGrand mfethu lokhu niqalile ukuthandana mfethu umphethe kahle and waze walahla wonke umuntu obezwana naye because of you uyayibona leyo nto leyo so wena ungathini mfethu oyithandayo ngalo sisi njengoba emuhle kanje naye ngilamagama komuntu esikapa uyiyonke into nje kahle kahle uyo yonke into mfethu and kule relationship yenu mfethu ungathini nje oyithandayo akukuningi nje ihlezi ekhona umuntu oleza around ngimfonela nje ukhona ufuna usizo ngento encane yabe khona niphethene kahle nje and mfethu thina ama plans akho for the future wena naye ngizibona siya ekudeni kakhulu niyakude so njengoba niye ekudeni ngoba ikude le ndlela eniya kuyo wena uhamba nobani endleleni ngoba yena uhamba yedwa and ubheke wena ugaduwe wena ugadu ubani ngihamba naye mina uhamba naye la endleleni akukho umuntu cha akukho umuntu anihlangani namuntu cha akudluli umuntu mhlawumbe athi ukukudeleyisa ngoba le ndlela inde mfethu le yaka love and nale ndlela leni yakuyona le yakwa married inde and ayifune umuntu endleleni uzohamba endisturb awuhlangani namuntu ngihlangana namuntu sonesikhathi hlezi sonke nje so selokhu waqala ukuthandana nawe lokhu ubelethene naye nje nyakwa marriage nathi sonke isikhathi but sinokuba sonke but noma ngihamba ngihamba namajita wami awuthi yami ngikhuluma ngale journey yothando angikhulumi ngejourney yakho noguluva bakho sihamba sonke indlela yothando wena naye kunento afuna ukuyikhuluma nawe mfethu ngizocela ukuthi umnike indlebe alright sisi ngicela ukukhuluma mina Alex ngikhathele le message leya ayingiphathanga kahle namhlanje that's why ngidecide ukuthi ngikulethe la kahle kahle nje ngikhathele uwe angisakufuni Alex ngoba angisakuthembi ngihlalile nawe bengicabanga ukuthi ungumuntu right kodwa lento bengicabanga shothi beyingekho ngitshele ukuthi yini ekwenza ukuthi ushintshe umqondo ngamsamfoni ile message leya yale ntombazane le eyangisend message send isithombe saye isinqunu wena wathi ke usisi wakho usebenzisa ifone yakho yebo ngiphiki usisi wami lo wasebenza namanje awuphiki futhi and then why ngathi mangithi ke na mina let's phone check wala and then why mangithi ke na asilone asibuza usisi wakho wena wale futhi bowalelana if bekusisi wakho ngiyengivula ama message kasisi wakho angeke uvula ama message kasisi wakho efonini yakho yebo ngithi privacy yakhe yakhe efonini yakho ngiyafuna ukungihlangisa yabona ukuthi ungikwatisa kakhulu angabi nefone sisi wakho kanayo ifone uyabona ukuthi ungikwatisa kakhulu manje usisi wakho bangani bakhe sho okay kahle kahle labangani basisi wakho intombi zakho ke ama girlfriend wakho lamanto lona labangani basisi wakho kanjani khona umuntu ongavela asenda isithombe sakhe wes naked asendele wena uyazi ukuthi ifone akuseyazi sisi wakho mas why wena bowuvuma leyo nto leyo yabona ukuthi kahle ungenza slim uyabona ukuthi ungenza slim angikwenza slim unginyanyisa ngaloko ke ngifaka impama manje sisoma kuvumelekile akuvumelekile uzomkhathala ngoba ungenza slim akuvumelekile kudala lo kabhizi njalo usisi wami usisi wakho kanjani why walile ke ukuthi sivulele phone waleleni ngithi privacy yakhe iprivacy yakhe yena le ntombazane yakwazi ukusenda ithombe efonini yakho wayesendila yena but efonini nami ngazi awuthami ngicela ukubuza kuwena my brother uyawafuna ama notes from my sister cha awafuni angakusendeli cha ngafuna ngoba uhleze namusa
phuma nje lawa angena efonini yakho wona angena kanjani uma ungawafuni kamuntu wakho Obviously mina phela angenzi next mina. Awuthami siye istory sika sisi wakhe asisebenza. Asisebenza simsebenzeli that's why nje ngisazi ukuthi angisakufuni ngisuka namhlanje ngisakufuni. And bekuzokusiza mhlawumbe ukubuqolisa mhlawumbe my sister bezoshintsha umqondo. Angeke sawushintsha ngaye. Ngeke angisawushintsha ngoba ungenza isilimo. And ushuthi maye ezoqala sindelwa amantombazane ithombe angeke agcine. And angimazi ukuthi uqale nini. And uyalizwa igama uAlex. Alex abaningi sisihamba jolo uba umakhenika bush mechanica Alex abaningi basuke Alexandra and mawusuke Alexandra kugcwele amantombazana amaningi and manje mina ke ngizothini ke sho siyimi lesilima lesesihlale esendlini mawuqala umfone naye ngikhona ngaso sonke isikhathi or yibo lobu bulimi engibenzile lokuthi ngihlale nawo mangabe ungaxolisa umufeba uthiyami amfebi mina kube yiphuthu uphunyukile mhlambe singasho kanjalo mhlambe usho ukuthini kahle Alex how usho ukuthini mawuthi mhlawumbe ngoba kuyiphutha phela uyabona kahle that's why ngithi uzomfaka impama sister so kube yiphutha kangaki okokuqala at least lelo phutha lokuqala wayisebenzisa icondom Alex yebo wasebenzisa ye mama Jehova hayibo kanjani futhi asakumngane wakho sosisi wakho ke manje sekumuntu wakhe abalala naye igama lakhe yakaseswakhe uphutha kahle wena ungijoyela kabi wena kahle vele ngabe ngiyamzaba sister engitheni ngeimpama uyangidina lona uyangidina nawe ugaxa uyanginyanyisa yase ungenza isilima siswami bazoyivala le show mawukuthi kuyabonakala ukuthi abantu ngiyabaloyisa so manje mina sonke lesikhathi ngibhizi ngibekezelelo doti lo wenzayo wena and yakajoli lo muntu angijoli mina ngiyeke zonke izinto ebengizenza ungiyekisa umuntu wami ebengimthanda ngamiyeka ngenxa yakho kanti ungiyekiselelwa lokuthi uzangenza isilima angikwenzi isilima ungenzani ngoba unothanda no mistake uthandane naye mistake nosisi wakhe sho nalo sisi wakhe na ulala naye hayibo kungenzeka vele mawukwazi angikhoshona ukuthi usisi wakho vele what if naye vele ulala naye nalo mngane wakhe bonke bahlanganisa akwenzeki bonke mina nawe ngiyangijwayela wena kahle sinangidelela awuyenzike leyo nto leyo ukuthi my sister wakho kodwa mfethu mistake umshayile akunankinga sister mtshele my brother ukuthi wena uzizwa kanjani angisamfuni mistake yezo mistake qhubeka yenza phambili angisakufuni ngikhathele uyezwa angisakufuni angikufuni ungaphinde ngicenje kwamanje futhi uthathe nje ifone yakho udelete yonke into ekuhlanganisa nami and awuthiyama mawukuthi kanjani mfowethu uyaqhubeka ulandelana nalengane njengoba isikutshelile ukuthi ayisakufuni khona okubo kuzokwenzakalela yazibuthinja angazi ukuthi ngenzeni mina ngiyofika kuwe ephusheni ulele njengephupho elibi uyohlala uphupha kabi njalo ngikuhlinya ngilapha phezukwakho ngikwenza imene on top semanje lapha uyanthreatenisha or uhamba threatenish wena qhubeka wena umlandela my sister uzoyibona imene on top yobuyenziwa yimi qilaza nje qilaza nje uthi uyaphefumula kungaphefumuleki uthi uyanyakaza nganyakazeki kodwa uyabona kunama movements ngiyoba ileso sipoko wena hayi but bengayicabanga into engayenza ngolo muntu no that's why ngenza isilima vele uyicabanga ukuthi izoyenziwa yimi ngenza isilima yiko lokho ngenza isilima angenza umuntu isilima okay ke kuzokusiza ke ubanike isilima ke phakathi kwenu wena ubabili akunasilima lapha angisiboni yimi wena awisilima angisilima lesamampela vele ngaba isilima the day ngilahle ex yami vele isilima ngaba yiso the day ngidecide ukuthi ngibe nawe yibo bonke ubulima lo engabenza andeke ngifundile ebulimeni bami ngeke ngiphinde angisamfuni ngicela manje nje uthatha ifone yakho uditha ama number wami ngaphinde ngifonele and enye into awuthami ngiyazi ukuthi nifike nobabili njengoba beniza lana ubuyitshela ukuthi you guys are going out unfortunately my sister uzohanjiswa yithi umbuyisela kubo wena njengoba usuyi ex yakhe ngiyakwazi ukuhamba nawe usuyi danger empilweni yakhe so ngizocela nje uze nami lo muntu akasahambi nawe angithi ubeyiplanile lento awuzange ukuthi ngithangi ngifuni kanti wangifuni ukuchaza ukuthini angithi beyiplaniwe lento njengoba ulethwe lana ukuthi wena uzotshela ukuthi asakufuni manje uzobuyela kanjani nawe emuva so awuthami njengamanje mfethu uma sister asakufuni futhi uzohamba wedwa and ngizocela ungalokho ugoloza hamba uqhubeke nabo sisi bakhe angithi wena nabo sisi bakhe yiba abantu abathandayo hayi vele ngisamfuni lona welcome bonisa le ndoda ngaphandle inetho mayinetho yo cabanga shuthi phuma naye aphuma angalokho egoloza lapho ngathi kontezo eyenzakalayo lapho shuthi ke manje butjinja kuba ngizanga la bezophuma nini leqiniso hayi uyangidelela lo uyangidelela kodwa ke ngiyabonga ukuthi ngoba ukuza kwami la kukhonile ukuthi kungisize ngakhona nokuthi ngoba ubeyaloka phinda uthi mistake cabanga
cabanga mina sonke lesikhathi hayi usebenzisa ifoni and ngiyamthemba iphutha lenzakala kanjani mawukuthi senze iphutha ngithi manje nje kwenzakala iphutha fanele ngiqale ngibheke ukuthi mina siyothenga ikhondom emakuleni cha akusiyiphutha leli ne akusiyi yeah ayikho nje abayibiza ngephutha ayikho iphutha ubugudugudu nje bhulu into yenzakala manje shithi yonke lento ayikhulumayo futhi ayikho ingamanga angeke umuntu azothatha isikhathi sakhe sonke ashuthi isithombe athumele uAlex thumele why umngani kasisi kanjani ubulimo umnjani bona lobo hayi uyangidelela Alex ngiright ngaye kodwa ngiyabonga lapho ujinja ukuthi ngibe la angiphinde ngibuyele kulesa silingo lesiya isilingo leyanto leyo ngiyangidina nje futhi Gomora Sathu my sister sizokwazi ukuthi umhambise lokhu uzangicela ngidrive safe mfethu uhambe kancane ungamgibezi lo mfana lo qeda ukuphuma la siswami uwelcome uzokuthatha akuhambise ekhaya ngicela ukuthi wehlise umoya makuthi lo mfana uyaqhubeka uyakufonela ucommunicate nathi ngendlela ocommunicate ngayo usazisa ukuthi ini makuthi kwenzela ama threats ucommunicate ngiyakuthembisa mntakama ngiyofika kuye njengephupho elibi angicabangi ukuthi ngingahlangana naye endleleni lo ngendlela engayo angifuni nokumbona nje Sathu my sister unyanyile ukumbona lo amba no welcome sister amba no welcome oh gosh King Ginger cream de la cream shendere bobo shipopo shalalala Gomora fikile uAlex and wenza umsebenzi kumele awenze ushisa ishizo lokho mistake ushisa ishizo lokubukuphi kanti uma isisitu uzombamba ayisebenzi kanjalo bafowethu kuzokwenzakala ubumnyameni buyavele ekukhanyeni and mase kuvele ukukhanyeni kuyaxhophana. My name is King Ginger cream de la cream abangaziyo bangibiza ngomlomo ongathethimanga intwana nje yaseGingi Ndlovu ngize la eGoli ukuzoqondisa igwegwe abafana bala eGoli ngathi banopete kakhulu ngizobakhela igwegwe amantombazana la eGoli anegwegwe kakhulu ngizobakhela upete lento ivice versa ngithi take me home take me home wena man Hey yo, boom! Your boy King Ginger cream de la cream. But manje umabuyo bampolunyu class. Welcome to Angisako Fool. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. I'm telling you, I'm my sister, man. Hey, what made you go to Why the people? Why the inkinga usekhathele isenge